پێشمەرگەین کەچ یەن ڕۆژاڤای کوردستانê carekedin cihek di sengerên şer yên li dijî Daeş li Herêma Kurdistanê di operasyona Xazir guwêr de girtin. Li mihwarê Xazir û bû cara duyem pêşmergeyên keç yên leşkerê roj mil bi milê pêşmergeyan beşdarî operasyona rizgarkirina wê de verêbûn. طبعا ام اولي ام بشك لشكري روج افانا وهرجا بكيكو لشكري روج افا اللي كيري حاضر بت ام هر لقلوانا الجوري بريارة جناب السروكيكو ام في خطا حدودي راستكن نبو في جاربتني ام بجنا سروكي ام هميجا بحاضر بو بريارتا كنت جيت اشتكي تافيا بو هر شهر برشي كردستان ام هميجا بحاضر هكا جن هكا خورت. پێشمەرگەین کەچ ڕوولەکە وان یا گرنگ divê operasyonê de hebûn hem wekû hêzên piştevanî û hem di sengerên şer de beşdar bûn. تشقن حتى بتوجك بيجي بكردستان ده محتاج ما بقى من اللي حاضر نفس انه رج ابا من فربن ام كداري بكجن برشي كردستان محتاج ما بقى من اللي حاضر وحيا نقطاك بداري بتوجك بداش ده بقى من الشر وان بكنوا حتى خلاص انه والله تجاره مداش نطرسين تجاره ما في فكره نكر انه مجيب طرسين بما انه دج منه ولاتي ما دم شردك ام الشر بكن حتى خلاص Li gor wan keçan ku ew amade ne şerê dijminê Kurdan bikin li çi cihî be bi hêviyekî ku ew li ser xaka xwe li Rojavayê Kurdistanê jî şer bikin. يعني همدا مع بيشمرجة الكوبن كردن عم تخازن عم هات بدك يبون بيشمرجة بو داكتنا رجافام أما دبن مشاري جندي خازر كير زهرة خاتون و جندي وردكي ملي براي مني بيشمرجة رجافا ده حمي قافي أم آمادنا حمي قافي بو شري وتجاري أم نبوشمان بو با شهيدا چنكي سر خاكا خدا سر شرفية سر ناموسية ام تجاري بوشمانا بالحمد لله وسري بيشمرقا حمي قافي بلندا حياتا خدا تشتي قو بيشمرقا روجافا قندي قو دستي خدينا سر او قندستاندية تراجعنينا يعني فقراندنينا جبنيجي ويان كردستان ويان نمان ev necareyekê ku pêşmergeyên keç yên Rojavayê Kurdistanê beşdarî şerên li dijî Daeş li Herêma Kurdistanê dibin. Guberî niha jî beşdarî operasyonên mezin bûne mîna operasyona rizgarkirina Şingal û Xazir. Helepçe Saedûn, ARK.